district kali bakulule mwesi muliano bali bemwesi munyalisire okwetsa kukulilirako omulebe wase eyo sebananga bati Dr. Wanyaye isali kano nenga ntambira ku Ministry ya Health omulebe andi wabaye brief ndi yesi omulebe wefe abalamu haji ninase kukuliya adwere kwekuba kuli almost imyaka midwere abakwakali kwinjira luna kuludwera bakalamuose nalinda niwe winjira mu 18 ase ninjira 9 ne nga kulukukula haji akulire nga niyo omuntu kana kukola ebintu bikali nabi era ati the end nga wasiye mu business kwashebulira bakomola nabi ng'omunadini ng'agana fensi kuyitera olwasiramu era wakagako nabi finance senyene niyo wamulemesene nga bamiyisa bugali mu famire bamiyisa bugali basiramu ekyesindi kukankuba bolera ifa y'omulebe yeterenga surprise lunaku lwesi bankubira esimu sekumanya abandi Cape Town nga nika nga ndiyo nalindira esaawa yesiraka kuninga mundege nkobole ate omulebe namugoba wankubira esimu ati niwamanyire ati kulyano ndikuli ebitsi nama nti ase ndioda ndi aleyi nabi enyimpasho sinyana akuyetata no ati mpawa ati omulebe wali kufa ati nanguwuliriza usually ntera kuwamba tisimu nga ndi yoda lwekuba bakala siringi ngali nabi ati nengereza abolera ati omulebe ali kufa nawuliriza Tewani yesi namanyira ati aliku lusaka mafuki aliku alukaga mafuki ati briefly omulebe nga wamalire Ramadani kuba ku Thursday nga kulinda busa lunaku lwekulangirira ova kulaba ku Friday oba Saturday nekiro kya Thursday watandika kulusako mpora lusako amafuki akyamukayiwa shamaho amafuki nesamwoti yada kumubirisa bubi nabida ati Ramadani yetsa ku Friday watyandi wasiguruka atata waminyika mushiro kumulika mushiro kusawa nga tidatu abana bamudinisa ku Pioneer Medical Center bamujjanjabako ne bwakya kusha gumudikini nga ali bubi bakala kumuleta mumene bamwera mu masaba wingi babola bati mulwaye nabi mwere mu casualty nga ali mulwaye nabi nisho shaleta nibo bankubira nabira Dr. Mutonti tseto munereko mulebeyo kubona nga kana kama fijali kukana paintinga sine kwikiri kwabira Dr. Bumba umuleba abikanikireko bawe ya mafuki nahi shasigara nti shina shiri kugira umuleba ari kurusaga mafuki shineshe ahi Dr. Wayo aliyo mukuru naye muri kujanja baho aba ku Uganda Heart Institute Kampala neshira yuna kubaba wese ali mbale na moment checking ile formula who checking barmahi umlebewo iliyo liver enzymes yes ari video kama package kama mushini
ngeka matufuda ngashukire wanomali umulebe woyu shini shirishiraida shini wanomali lwashoka kuchekinge kumenya kukora skani kumenya kukora x-ray kumenya kukora endoscope aho ibintu bidahubyo nga byakakukorera mu Mount Elgon nengo umulebe mubaye nabi ngonya wamanisa mukajarute wamudabusa mu Mount Elgon ariko kukatsana ko mwamafugika abe no bunjara abadabura mu Mount Elgon ahinga kwangirire sawa ngatsija kuwaterera kwafuna kwamani kwafuna mwire mu Mount Elgon niko kutsa kupima tunyora ngashinyishi shiriko ibintu bibiri byabimba nibyo ngomure baromere nibyo byaleta kama jinsi ya jita huyu je kumuriro osefogasi emusana babwera mu Uganda base mu Uganda kolangori osophagus. So it got affected because of the effect on the liver. This is what is explained, but we cannot have a substitute word for that in Lukisu. Thank you. Kama ahi shoshaba nishoshikaliana kwa kaonga babire musiecha kwa fara kumwire Kampala nenga ali wiki nabi ngapaka kwamutereza no kwa mwire Kampala kwiga kukatsana aterera ko irai ahi musamare na rumandu mulebe afiye wekutya kama fuji muzungu bahi upper GI bleeding yoba hemorrhage still umusomesana shusa mu rujisuye mu ahi isho shiwe uriye kumarembe kwa yuzi kuri UPE uriye ahi byose byamira kuki ariko kuwensereza kulikuta kukora test ndi kupime kubone shinishi shamira kushi nono kumanya nesho musamare nisho ishi mulebe wefu naromba basawu abone Dr. Bumba aliwo ingeka kubone Dr. Mutombo ayali kale mwanya rokweta Dr. Bumba ali nyuma yo Dr. Mutombo yarona nabao mwanya nabi